potrebe nešto posebno da najavljujem. U pitanju je profesorka Miljka Stevanović. Ona će vam govoriti o preventivi. U stvari o našim aparatima koji su prevashodno u službi preventive. Profesorka, izvolite, dobro nam došli i vi. Okay. Dobro večer svima, moje poštovanje svima vama i dobrodošli na današnji webinar. Preventiva je prvi korak u zdravlju. Kao što me Ivana najavila, ja sam Miljka Stevanović, profesor ishrane. Večerašnji je vaš vodič kroz ovaj program i htjela bi nešto da kažem o sebi, jer vidim da ima i novih ljudi koji su prijatelji pozvali i koji su se večeras odazvali. Ja sam profesor ishrane, inače predsjednik sam udruženja BIOS centar, Centar za zdravlje, lepotu i umjetno življenja, elektropunktolog nekih 20 godina, informoterapeut, zatim član udruženja za integrativnu medicinu, nosilac certifikata za istraživanje zdravlja i kvaliteta života, odobren od Svjetske zdravstvene organizacije, nosilac certifikata kvantne medicine i dobitnik prestižne nagrade Galaktika za 2016. godinu. Inače sam trenutno internacionalni menadžer kompanije Business Process Technologies. To je neki sklop koji se kretao godinama. I godine iskustva istraživačkog rada dovele su me u red stručnjaka koji analiziraju, u stanju su da izanaliziraju i da dođu do uzroka problema u našem organizmu i našem stanju. Inače, pobornik sam zdrave ishrane, zatim organskog uzgajanja biljnih proizvoda i boraca protiv GMO. Nadam se da smo na sličnim relacijama i večeras ću pokušati da objasnim zašto sve to tako funkcioniše i zašto smo došli u ovo stanje. Danas ovo stanje, kako kažu, lockdowna u Europi, a kod nas nekakva vrsta zatvaranja. Zašto je to tako i zašto smo došli u ovu situaciju? A došli smo nesvjesnim našim činjenjem lošeg prema okolini. Ko je krivac za stalni umor modernog čoveka? Šta mi tu sve možemo učiniti i šta smo činili ili nismo činili da dođe do ovoga? To je ono što je jako važno, jer čovjek nekad nesvjesno ulazi u stalni umor, a drugo, način života koji nas vodi u to stanje je vrlo posredni uzročnik. I šta je još važno da znamo, nama je problem lanac ishrane. Gde počinju problemi? Počinju problemi od borbe protiv insekata, zatim protiv gljivica, bakterija koje se nalaze kod biljaka. I tu uopšte nije već problem. Problem je i u stvaranju novih sorata koji ne mogu da funkcionišu bez pesticida, bez herbicida. I šta se dešava u lancu ishrane? Takva hrana, ako ne pojedemo mi sami, pojedu životinje, a onda kroz njihov probavni trakt se sve to ne izbaci, ostane u njima i mi onda jedemo toksikovano meso. I da li jeli meso ili jeli biljke, ispada da nam se isto hvata. To je i dugo godina se istraživalo u Americi, rađena su
Insekticidi su postavljani zbog istrebljenja malarije i zbog istrebljenja komaraca. Komarci su istrebljeni, ali zato kod ljudi je došlo zbog upotrebe DDT-a, došlo je sve češće do problema sa jetrom i do tumora na jetri. I posredno je dokazano da su tumori posljedica samog insekticida. Prema tome, znači, jedno zlo vuče drugo i tu se stvari komplikuju. Druga stvar, DDT je posle toga bio zabranjen insekticid, da bi ja u zadnje vreme nalazila kod ljudi na analizama da i dalje su toksicirani DDT-em. Znači, jedan od vrlo teških otrova koji deluje i na životinje, i na ljude, i na insekte, može itekako u lancu ishrane da napravi haos. Znači, na prvom mjestu moramo voditi o tome računa i nije posao ni lekara, ni bilo kog drugog da vodi o tome računa. Tu su nam potrebni biotehnolozi, veterinari i sve druge struke koje svojim činjenjem ili nečinjenjem narušavaju lanac ishrane i narušavaju na svesnom ili na nesvesnom nivou taj preventivni deo koji je jako važan da bi ljudi mogli da funkcionišu kako treba. Druga stvar, obrazovanje koje je jednostavno malo više izbacilo iz vida te probleme i fokusiralo se na neke druge stvari, a ne na ono što nam život znači. I sve to je uticalo poslednjih 30-40 godina, uticalo na to da mi dođemo danas u tu situaciju kad nam je imunitet narušen, kad je došlo do takvih oštećenja i ovaj je virus koji sad imamo faktički samo šlag na tortu. Znači, nemojte očekivati da možda će nam se imunitet poboljšati vakcinacijom, možda ćemo steći neki kolektivni imunitet. Ali ako ne budemo menjali naš odnos prema okolini, naš odnos prema prostoru gde živimo, naš odnos prema, ako živimo u zgradi, prema hodnicima u kojima svi funkcionišemo, ako ne budemo naš odnos prema podrumskim prostorijama, naš odnos prema ulazu u zgradu, naš odnos prema ulici, naš odnos prema školi, naš odnos prema jedni prema drugima, ako to ne budemo menjali, sve ovo će biti uzalud. Zato hoću da pričam o tome, mi svaki jedine pre 2-3 godine se krenulo sa aktivnom akcijom o problemima duvanskog dima. To jeste veliki problem, stvara se ogromna količina ugljen monoksida, koji i nikotina, katrana i tako dalje. Isto tako duvanski dim nije samo poguban za pušače, on je poguban i za nepušače, zato što direktno smanjuje količinu kiseonika koju naša pluća udahnu. Također alkohol. Alkohol je hemijsko jedinjenje opasno po zdravlje. Međutim, alkohol ne utiče samo na one koji piju, nego i na njihovo potomstvo. To je isto jako važno da znamo. Ljudi koji ostavljaju potomstvo, dokazano je da posredno u genomu njihove dece stvaraju se jako veliki problemi. Smanjuje se inteligencija i mnoge druge stvari. O tome treba jako puno voditi računa. Također, lekovi imaju ista dejstva. Znači, svi znate da određene lekove žene u trudnoći ne trebaju koristiti. A isto tako, mnoge lekove ni pre trudnoće. Jer nije bitno, kaže, pa dobro da rodim dete. Nije stvar da rodimo, stvar je da rodimo zdravo i kvalitetno dete. To je nešto što je najvažnije. Zatim, bakterije, njih ima svuda. Zatim možemo ih pokupiti gde god hoćemo, od javnog prevoza pa do javnih WC-a, a normalno svaki dan svi smo u nekom kolektivu gde isto tako postoje WC-i, nema svako za sebe i tako dalje, svugde se može pokupiti.
Tako da higijena nam je jako nužna i obavezna. To nije sad zbog virusa, ona je obavezna i bila i pre 30 i pre 40 godina, kad su uslovi života bili mnogo teži. Znači, ljudi su iskuvavali od posteljina pa nadalje, znači i krpa za sudove i tako dalje. Međutim, danas se sve više se koriste veštački materijali, sve manje se mikroorganizmi ubijaju temperaturom, tako da ostaje hemija. A hemijom, ako nešto radimo, danas sve više ljudi gde radimo analize, dešava se da imaju jako veliku količinu deterđenata u organizmu, znači koji se ne isperu, koji isto tako toksično deluju na organizam. Zatim, paraziti postaju problem broj 1. Zašto? Zato što je naš organizam narušen i zato što ne može da stvari hranu koju unese. Onda su tu paraziti koji to treba da razlože, da mi ne bi bili ugroženi ne na energetskom, ne na nekom, nego na fizičkom nivou, jer jednostavno bi mogli biti naduti kao bure. Znači, paraziti to pojedu. Ako ih ima ogromna količina, onda oni napadaju i domaćina. Znači, nekad nema dovoljno hrane, onda napadaju i domaćina. To postaje drugi problem. Takođe, životinje koje su neuslovno drže i u stanovima i u kućama i ako se ne održavaju, isto takođe mogu biti izvor parazita. Virusi su samo, da ne kažem, šlag na tortu. Zašto? Zato što virus vam je kao virus i u kompjuteru. On je informacioni i kad naš imunni sistem je već ugrožen, znači da toliko smo umorni od svih ovih toksina kao i od rada, jer ljudi više ne rade 8 sati, nego rade 10, 12, 15, sede po čitav dan, jednostavno je narušen njihov ekosistem. Znači, naš ekosistem, unutrašnji sistem je narušen i normalno da se tad pojavi virus, da nas natera da legnemo, da nas natera da počnemo da funkcionišemo drugačije, da počnemo da mislimo drugačije i da shvatimo da je nije nekad, nego uvek je bolest za dobrobit čoveka, da se sabere sam sa sobom i da promeni svoj pravac. I mislim da je ovo moment da svi mi zajedno promenimo svoj pravac funkcionišanja, da počnemo da razmišljamo o sebi, da počnemo da razmišljamo o okolini, da počnemo da mislimo šta mi možemo da uradimo u toj situaciji, šta možemo da promenimo, šta možemo da uradimo za svoju porodicu i to je nešto što je vrlo važno i bitno. Pre nekoliko godina zbog ovakvih zima kakve imamo, obično čitave aktivnosti su rađene da se promeni stolarija, da se uzme diktujuća stolarija, to jeste dobro. Znači, zadrži se više toplote, manje se greje, manji su troškovi, to je ona dobra strana. Loša strana je što kad sve to diktuje, nema kiseonika u prostorijama. Znači, mi potrošimo kiseonik, a posle toga smo umorni, osjećamo se pospano, a to je znači da u našem prostoru, životnom prostoru, ima jako puno ugljen monoksida. Zato obavezno je potrebno provetravati prostorije bar 3 do 4 puta dnevno, bez obzira na vreme, napraviti promaj i uraditi nešto da bi naš organizam počeo da funkcioniše kako treba. To je preventiva. Znači, prevenirati da ne dođe do problema, jer ako se pojavi veća količina ugljen monoksida, može doći i do trovanja i do oštećenja naših ćelija. I znači, toliko i sam ugljen monoksid i svi drugi toksini su, kad oni su prisutni u našem telu. Međutim, kad se pojavi veća količina tih toksina, dolazi do pada imuniteta, dolazi do opšte slabosti, dolazi do problema sa kožom.
To je na kraju, ja uvijek kažem, najbolje, zato što čovjek kad ima probleme s kožom, on odmah reaguje. Svi drugi problemi koji se mogu sakriti, čovjek bi da sakrije, da ne razmišlja o njima i pošto smo svi opterećeni poslom i svim drugim stvarima koje su tu gdje mi živimo, svi zajedno, uvijek kažemo neka sutra ću. A to sutra kad dođe, bit će kad nas sastavi korona, pa ne mognemo 15, 20 ili mjesec dana ustati iz kreveta. Zatim problemi sa metabolizmom i varenjem zbog hrane koju jedemo. U principu dolazimo u situaciju da ćemo jesti mnogo manje hrane, ali ta hrana mora biti kvalitetnija da bi naš organizam mogao to da stvari. Jer ako organizam ne stvari hranu, dolazi do ove situacije kako izgledaju ova deca, dolazi do nagomilavanja toksina, dolazi do nagomilavanja tečnosti u međućelijskim prostorima i dolazi do pojave oštećenja neuroendokrinog sistema. Kad sve se to desi, onda već se javlja bolest. Znači mora se prevenirati da ne dođe do bolesti, da mnogo pre reagujemo i zato smo da večeras ovdje da čujemo nešto novo, u stvari staro novo, za mene je to već skoro 20 godina sam u toj priči, ali za mnoge je to danas novo, a verovatno će biti to naša budućnost. Pričala sam o međućelijskom prostoru. Međućelijski prostor je vrlo važan ili matriks i to je najveći organ koji se nalazi u našem organizmu. I to je mjesto interakcije glavnih regulatornih sistema. Čist međućelijski prostor, interakcija glavnih regulatornih sistema postoji i to je zdravlje. Koji su to sistemi? To su imuni, endokrini i nervni sistem. Znači, ako je čista sredina, onda automatski ćelije primaju hranjive materije, izbacuju ono što su te produkte metabolizma. Produkti metabolizma se putem limfe izbacuju ili dreniraju kako god hoćete. Međutim, kontaminiran međućelijski prostor, što je najčešće, to znači pad regulacije i bolest. Zašto je kontaminiran? Zato što ćelija se štiti i ona ima svoju pumpu. A to je pumpa koja s jedne strane ima kalcijum, natrium, magnezijum i kalijum. Znači da bi ćelija primila hranjive materije mora da bude dobra razmjera sva 4 ova elementa. A ako nije dobra razmjera, ćelija će ostati gladna jer ćelijska pumpa neće raditi. To je s jedne strane, a s druge strane u međućelijskom prostoru ostaće višak tih materija koje se mogu čak i kalcifikovati, mogu se napraviti čitave boleštine i 100 drugih gluposti. Znači, suština je da moramo voditi računa kako funkcioniše naš organizam mnogo pre nego što se razbolimo. Normalno stanje međućelijskog prostora je osnova života. Hemija je oko nas, hemija je u nama i hemija postaje umjesto nas. Šta mi u stvari treba da uradimo? Na prvom mjestu mora da se uradi detoksikacija organizma. Na drugom mjestu, znači vrh piramide i u stvari regulacija i održavanje organizma. I sad često se svi pitaju kako to uraditi, kako to ispravno uraditi, kako ne narušiti neke procese u organizmu, kako ne napraviti štetu u organizmu. Mi godinama radimo programe koji su vezani za biorezonantne terapije i biorezonantne analize. Naš cilj je u stvari prevencija pojave bolesti, prevencija intoksikacije tela, poštovanje režima opštih i higijenskih standarda i održavanje zdravlja i dobrobiti. I šta mi to radimo i na koji način? Od pre 2,5 godine ja sam došla do jednog programa koji sam individualno ja radila, ali mnogo teže
i prijatelji koji su, verovatno ima ih i ovdje, koji me prate već godinama, znaju moj princip. Ne bavimo se bolesti, bavimo se zdravljem, tražimo uzrok, zaboravimo posljedice. Jedan uzrok može da bude 1000 posljedica. Vidjeli ste sad kako koronavirus ne gađa jedan problem, nego u stvari uzrok je virus, a posljedice su različite u zavisnosti koji je organ bio ugrožen prethodno. Znači, kakvu smo bili imali primarnu bolest, u kakvom smo stanju bili. Neki ljudi su preživjeli koronu, imaju antitela, a nemaju pojma da je prošao kroz njih. Zašto? Zato što je on prošao, jednostavno se nije zadržao, ojačao im je organizam, zato što im je organizam bio u prilično dobroj harmoniji. Dok drugi ljudi su imali jako puno problema, a bilo je puno ljudi koji su i umrli. Kaže, posljedica koronavirusa, ne, posljedica disharmonije. Virus je samo došao tu da raščisti stvari. Ili idemo jednim putem, ili smo zagađeni, ili idemo drugim putem. Znači, to je osnova. Osnova naše web wellness tehnologija u osnovi su egzaktne nauke, biologija, hemija, fizika, matematika i statistika. To je inovativni pravac u web wellness industriji uz korišćenje IT tehnologija i interneta. I Business Process Technology je kompanija koja je nova na tržištu i bavi se web wellnessom i drugim stvarima koje su vezane za inovacije. Kompanija Business Process Technologies je napravila sistem za testiranje funkcionalnog stanja organizma i wellness terapiju, biorezonantnom tehnologijom. Web wellness sistem se zasniva na najnovijim dostignućima kvantne analize i drevnim metodama istočne medicine. Znači, pored biologije, hemije, statistike, fizike i IT tehnologija, oni su podrobno, bez ikakvog odbacivanja, iskoristili drevne metode istočne medicine, gdje nauka o akupunkturnim kanalima je stara 6000 godina pre nove ere. Znači, i u formi kako se očitava organizam, radi se po tim principima. Naša kompanija ima sve certifikate. Ovo je certifikat o registraciji privrednog društva koji joj daje za pravo, to je ozbiljna kompanija koja daje za pravo da mora raditi sve po zakonu, naročito osnivanje, upravljanje, statusne promjene, promjene prava, forme, prestanak i druga pitanja od značaja za položaj kao i za pravni položaj preduzetnika. I ovo je kompanija 1/1, jer jedan je vlasnik, nije nikakav konzorcijum, nije nikakva kompanija od Boga pitaj koliko vlasnika i da se nemamo kome obratiti ako imamo problem, i svako od nas je u stanju da pošalje pismo ili može se obratiti vlasniku ako ima neki dodatni problem koji ne može da reši ni na koji drugi način. Što je jako važno za sve nas i što meni daje sigurnost da mogu raditi sa tim ljudima. Drugo, kompanija je dugi niz godina, rađene su analize, preko 6000 lekara u Rusiji je radilo analize da bi došli do ovih rezultata koje danas koristimo za naše programe. Drugo, postoji još i certifikat o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti. Postoje 2 certifikata, jedan je evropski, drugi je evroazijski, i to je isto, znači da su aparati bezbedni
znači za korištenje i za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti, što je jako važno da bi razmišljali o ovim proizvodima i da bi ih mogli uvrstiti u svoje kućne aparate, kao što je aparat za pritisak, kao što je aparat za šećer i druge aparate koji su od koristi. Neki ljudi imaju vitafone, drugi imaju zapere, treći imaju neke druge aparate koji im dobro dođu u određenim situacijama da mogu sami neke stvari da preveniraju. Danas tehnologije su otišle daleko, tako da čovjek stvarno može mnogo toga sam da prevenira. Čim upoznamo problem, sve je lakše, već smo blizu ozdravljenja. I šta nam nudi ova kompanija? Preventivu i kontrolu nad svojim zdravljem, zatim finansijsku stabilnost i samostalnost. Ovo su pravci u kojima se razvija ova IT kompanija. Međutim, danas ću vam ja pričati o web wellnessu i to je ono što želim s vama da podelim. Koga budu interesovala i ova druga dva programa, prijateljima koji su ih pozvali, mogu da se s njima popričaju. Ako oni nisu u stanju da im objasne ono što žele, slobodno se obratite nama. Mi smo tu za vas da možemo da pričamo o tome. Šta je potrebno da bi postali korisnici biorezonantnih tehnologija? Na prvom mestu potrebna je odluka. I zato evo i držim ove webinare da bi vi mogli da sagledate kako funkcionišu naši aparati. Nikada ne donosite važnu odluku ako niste razmotrili barem dve mogućnosti izbora. To su citati o životu. Međutim, mi se i nosimo time. Kako? Evo, danas čujete, posle toga možete da zakažete, da pogledate kako uređaji rade, da ih probate i posle toga da donesete odluku da li želite to ili ne želite. Znači, onda dolazi na red izbor. Verujem da je najlepši poklon koji možete dati vašoj porodici i svetu vaše zdravlje. Zašto vam kažem vaše zdravlje? Ovo nije moja misao, ali je vrlo istinita. Zato što ako mi nismo zdravi, cela porodica pati. Znači, bilo koji iz porodice kad nije zdrav, cela porodica je ugrožena. I zato vas molim, ne ugrožavajte svoju porodicu time što nećete voditi račun o sebi. To je vrlo važno. I sledeće, ako izaberete i kupite proizvod, šta znači primjena? Da bi nešto primenjivali, mi trebamo učiti. Učenje je početak bogatstva, učenje je početak zdravlja, učenje je početak duhovnosti, istraživanje i učenje su mesta na kom sva čuda počinju da se dešavaju. Jim Rohn. Ovo je jako lepa misao, ali je vrlo istinita. Znači, čovek ako počne da radi na sebi, on nema vremena da se bavi tuđim problemima. I svako svoje probleme treba sam da rešava ono što može, a za one koje nije u stanju, može tražiti pomoć. Šta to znači? To znači da čovek koji za svaku sitnicu traži pomoć, on ne rešava probleme, nego ih samo nagomilava, stavlja u fioke ili na police ormara i jednostavno jednog dana će se ugušiti svojim problemima, a ako za svaku sitnicu traži pomoć, onda će ljudi početi da ga izbegavaju, to je drugi problem. A ako počnu da ga izbegavaju, počeće i prijatelji da ga izbegavaju, a onda i porodica. Onda će ostati sam, nezadovoljan i pun besa, jer će smatrati da je u pravu, a sledeća karika je skleroza i na kraju može doći do Alzheimera, gde će početi da priča gluposti. Znači, sve su to stvari koje se dešavaju i koje su realnost i koje su život. O tome treba razmišljati. Šta je to web wellness program? Web wellness program podrazumeva sistem ili zatvoren krug, kako god hoćete, gde postoje aparati koji su u stanju za 1 minut da snime problem, to je
problem koji se dešava u organizmu. To je 1 minut i 2 minut, da terapeutski aparat prikači se za onaj aparat na kojem smo uradili analizu i da on sam skine naš problem i mi je dovoljno da ga uključimo i taj aparat radi i počne polako da rešava problem po problem. Da bi to mogli da radimo, na prvom mestu potrebno je da imamo web wellness kabinet. Kakve su naše, ako želimo da uvek imamo šansu da kontrolišemo naše zdravlje i zdravlje naše porodice, moramo imati neke obaveze. I o tim obavezama ćete pričati ako budete želeli da se uključite u ove programe sa vašim mentorima ili kod nas u samom showroomu. Wellness aparati za testiranje i korekciju prirodnih sistema, postoji ih nekoliko. Life Expert je za kućnu upotrebu, Life Expert Profi je za lekare i nutricioniste, Life Balance 1 je za harmonizaciju i čišćenje, Balance 2 je više za mlade, objasnit ću kasnije zašto, Life Watch je za prezauzete poslovne ljude, i Life Animal je za životinje. Znači, postoji nekoliko sistema koji su u službi zaštite nas samih, našeg ekosistema, a čak i okoline. To ću vam pokazati posle na rezultatima. Izgleda šašavo, ali verujte da radi. Šta to radi Life Expert Profi? Ovo dobro zapamtite. Za 1 minut koliko traje pregled dobijate zdravstveni izveštaj baziran na skeniranju 47 sistema organa u ljudskom telu. Ovaj izveštaj daće nam sveobuhvatan uved o našem zdravstvenom stanju, kao što su opšte stanje organizma i procena rizika za osnovne sisteme. Dijagram po organima, stanje kičmenog stuba, čakre, aurogram, zatim paraziti po vrsti i organima, zatim verovatne dijagnoze i deficiti, biološka starost, deficit vitamina, intolerancija na hranu, efikasnost lekova ili dodataka ishrani koje upotrebljavate, izbor dodataka ishrani ili preparata preko takozvanog virtualnog kontejnera, koji je zapravo baza podataka i dodataka hrani i preparata. Automatsko kreiranje individualnih programa za balans 1 i za balans 2. Indeks telesne mase i poređenje rezultata testiranja. Znači, sve to možete uraditi na jednom aparatu. E sad, sa nivoa vašeg razumevanja svako će dobiti ono što može tumačiti. Znači, imate ljude koji fantastično su izučili čakre i njima je dovoljno da urade analizu po čakrama i moći će da shvate njihovo stanje organizma. Drugi preko aure također su u stanju da pogledaju čitav sistem. Treći preko kičme, znači četvrti preko biološke starosti, peti preko deficita minerala, vitamina. Meni je dovoljno da pogledam koju organizam hranu traži i mogu tačno vidjeti gde su problemi kod čoveka. Znači svako sa svog nivoa razumevanja i sa svoje struke može fantastično pomoći sam sebi, što je jako dobro. Druga stvar, vrlo je bitno, efikasnost lekova i dodataka ishrani. Često kod mnogih ljudi ne može da se uspostave lekovi koji će piti i koji će im pomoći. Pa ljudi piju mesec dana jedan lek pa ne pomaže, pa mučenik pije mesec dana drugi lek pa ne pomaže, pa treći lek pa ne pomaže. To što je popio nije strašno, ali je mnogo strašnije što taj nosač leka ima svoj hemijski sastav i on se nagomilava u organizmu, a verovatno ga organizam i ne prepoznaje. I automatski naš organizam se zagađuje. Često ljudi kažu, pa od čega sam se zagadio? A kažite mi samo, razmislite od čega nismo.
Šta još nudi ovaj program? Imamo Life Expert koji je za kućnu upotrebu, za 1 minut. Life Expert meri sve parametre i koristeći kompjuterski softver šalje podatke u veliku bazu podataka putem interneta. Server vrši upoređivanje dobijenih podataka putem testiranja preko 1 milion različitih parametara i prosleđuje rezultate testiranja. Aparat također ima funkciju poređenja rezultata pre i nakon nekog spoljnog uticaja, promjene vremena, uzimanja određenog leka ili dodatka ishrani, korištenja kozmetičkih preparata ili konzumacije određene hrane. Na ovaj način možete pratiti stanje organizma na dnevnoj bazi putem brzog skeniranja celog organizma ujutru i uveče i odmah dobiti svoj individualni kompleksni program zaštite koji vas štiti od virusa, bakterija, gljivica, parazita, a u isto vrijeme harmonizuje i obnavlja vaš imunni sistem. Ovi uređaji su izuzetno jednostavni za upotrebu, ne zahtevaju posebne veštine, namenjeni su za upotrebu u domaćinstvu i apsolutno su sigurni. Garancija na aparat je 2 godine, a servis je obezbeđen u garantnom i van garantnog roka. Mi smo imali problema, pošto program nije naš, program je ruski i dugo vremena nam je trebalo od 2,5 godine da napravimo ovdje sistem. Sad su i programi na srpskom jeziku, to je bilo prvo na ruskom i engleskom, sad ima na više jezika i radili smo prevođenje tako da smo dobili kompleksnu situaciju, znači da je aparat tu na našem jeziku. Sad smo uspostavili i servisni sistem. Do pre 2 mjeseca smo slali sve uređaje za Ukrajinu. Jako je teško bilo. Još neki se uređaji nisu ni vratili jer je i prevoz i sve, morate razumjeti, sve je ovo jedan opšti kolaps. Ne samo kod nas, nego i u svijetu, ali borimo se da u što kraćem roku pomognemo ljudima. Međutim, u zadnje vrijeme našli smo odličnog servisera koji je prihvatio da radi posao i stručan je u svom radu, izuzetno stručan i može otkloniti vrlo brzo kvarove, što je jako dobro. Ja ću sad pričati o terapeutskim uređajima koji mogu biti i pojedinačni. Čovjek ne mora imati aparat za snimanje, ali može koristiti programe na samim aparatima Life Balance 1 i Life Balance 2. Life Balance 1 sadrži 71 program, to je ovaj beli aparatić, i to 35 antiparazitnih programa, 35 harmonizirajućih programa i jedan opšti energetski program. I to su aparati koji se mogu povezati sa Life Expertom i Life Profijom, skinuti naš kompleks i mi ga možemo nositi. To je još jedna mogućnost. Također na njega se mogu postaviti različiti programi, nekih oko 5000 programa koji se mogu napraviti, gdje postoje programi koji su pravili ruski lekari posebno za određene probleme, za određene bolesti, a također i ti programi se kupuju, oni koštaju samo 50 centi, tako da nisu neki problem, manji su od participacije, a možda mogu nekome pomoći i rešiti problem. Inače, sami aparati su multifunkcionalni i ja ću vam pokazati koji su to programi na samim aparatima. Na Balansu 1 postoji program za parazite, zatim antiseptik program, zatim osnovne bakterijske infekcije, papiloma virus koji je vrlo delikatan i jedan je od onkoloških virusa i šta je jako interesantno, ja sam imala priliku, kod mene su dolazili ljudi koji su nekoliko puta imali papiloma virus, rađeno je čišćenje azotom, to jednostavno nestanu i ponovo se vrate. Međutim, kad su počeli da koriste ovaj program, jednostavno ti
virusi se više nisu vraćali, što je jako dobro. Zatim Epstein-Barr virus, koji je jedan isto od onkoloških virusa i vrlo je nezgodan, može da ošteti jetru, može da ošteti i druge organe. Čak postoje čitave studije o Epstein-Barr virusu gdje se pretvara u 50 različitih oblika, tako da je jako nezgodan i to je virus gdje je čovjek jako umoran, gdje može dugo da bude u takvom stanju, gdje fizički se ne vidi problem, ali ako se to nastavi može da izazove 101 glupost. Zatim herpes genitalis, zatim herpes zoster koji je isto tako vrlo nezgodan, koji u lečenju može da potraje čak i do 6 mjeseci i još uvijek ostaje u organizmu ostaci od tog virusa. Međutim, na ovaj način on se mnogo brže može očistiti bez tih pogubnih posljedica, jakih bolova i sve ostalo što ide uz njega. Zatim gljivice i plesni, isto tako. Mnogo ljudi ima problema sa različitim vrstama gljivica, zatim sa plesnima, sa buđima, sa kvascima, što je jako teško izbaciti iz organizma. Često ljudi promene komplet ishranu, promene sve, međutim problemi ostaju. Znači postoji nešto što pravi problem i zato što postoji taj kompleksni program harmonizacije organizma. S jedne strane se radi harmonizacija, zato s druge strane se radi čišćenje svih ovih počasti. Zatim grip koji je obično traje 15 dana, a sa aparatima traje najviše 2 do 3 dana. To smo ispitali u više navrata i to je fenomenalno. Čim se neko nakašlje, mi odmah stavljamo grip i ne razmišljamo dalje. Zatim dermatomikoze koje su isto tako teške, nezgodne, ne možemo ih na neki specijalan, teže se rešavaju, mogu se rešiti trenutno, može kortikosteroidima i tako dalje, međutim na ovaj način to ide mnogo jednostavnije, ne zagađuje se organizam, izbacuje se, dovoljno da se pije strukturisana voda i sve ovo i to može dovesti do jako lepih rezultata. Zatim detoks, zatim drenaža, što je kad u poznijim godinama jako veliki problem, ali čak i kod mladih ljudi ako dugo sede može doći do zagušenja limfe, do naticanja nogu i tako dalje. Ovo može da bude jako dobra stvar. Zatim respiratorni trakt i nos, isto tako, to je isto jedan veliki problem, pa čak i kod alergija, zatim kod bronhospazam koji je isto tako problematičan, a na ovaj način se jako brzo može rešavati. Može se koristiti kad se javi problem nekoliko puta na dan i prosto čovjek ne može da veruje, ujutro je bio u jednom stanju, uveče bude sasvim u drugom. Zatim Candida albinans, zatim Escherichia coli koja je isto tako vrlo nezgodna ako se nađe na mestima, ona je stanovnik debelog creva, međutim ako se nađe na mestima gde ne treba da bude u urogenitalnom traktu, čak sam nalazila kod ljudi da je dolazila i do 12-palačnog creva i do ulaza u žučne kanale, što je vrlo opasno i vrlo problematično. Zatim detoks limfe koji isto problematičan, teško se radi, a na ovaj način se radi odlična stimulacija. To je jako bitno za znamo. Drugo, lamblija je parazit ili vrlo nezgodan parazit koji može da bude iz porodice ameba, koji može da bude vrlo problematičan i često ljudi teško nalaze način kako da ih se reše kad se pojave u organizmu. Zatim gljivice stopala i noktiju, isto problematično. O mikoplazmama da ne pričam. Zatim askaride ili nematode ili gliste, zovite i kako god hoćete, isto su problematične. Mi nemamo lekova na tržištu koji su efikasni, a da ne naruše druge sisteme. Znači, to isto kao sa DDT-em. Uništit će komarce, ali će uništiti čitav ekosistem, što je jako problematično. Tako isto i u ovoj situaciji. Zatim, oralno-virusne infekcije,
koje su često problem kod dece, kod odraslih, jako lepo na njih deluje kad ljudi počnu da imaju probleme sa grlom, automatski se stavljaju oralno-virusne infekcije i vrlo brzo prođu. Zatim dečije gliste, paradentoza isto tako, protozoe isto tako, zatim herpes simplex, rotavirus, stafilokok, streptokok, što su vrlo nezgodne i obično završi se s antibioticama. Na ovaj način se jako lepo može delovati na njih. Zatim toksikoplazme, zatim jačanje imuniteta, ureoplazme, helikobakter pylori, zatim klamidije. Sve su to vrlo problematične stvari koje mogu izazvati različite dalje probleme u organizmu, a na njih se može delovati sa ovim malim aparatom. Izgleda čudno, izgleda ludo, ali verujte, sigurna sam da mnogi od vas već imaju jako velika iskustva u toj oblasti šta sve ovo malo čudo može da uradi. Life Balance 2 kažu da je za mlade. Pa nije baš ni da je za mlade i može i za starije generacije. Inače je novi kućni aparat posebno dizajniran za harmonizaciju, regeneraciju i zaštitu od virusa. Instalirano je 100 antiparazitnih programa, znači proširen je u odnosu na Life Balance 1, 100 programa za harmonizaciju organizma i 100 programa za regeneraciju organizma, što je fantastično. Ima toga još. Šta u stvari još Life Balance radi osim tih 300 programa? Life Balance 2, prenosni wellness uređaj, namenjen je za efikasnu kontrolu parazita, za detoksikaciju tela i prevenciju mnogih bolesti. Kao i njegov prethodnik, Life Balance 1, uređaj prenosi elektromagnetne talase čija frekvencija rezonira sa frekvencijom različitih patogenih mikroorganizama i na taj način ih uklanja. Life Balance, u samom Life Balance 2 postoji 300 osnovnih programa, antiparazitnih, harmonizirajućih i regenerativnih, sa mogućnosti da se u program ubaci još 300 programa, tako da ukupno bude 600. Također u uređaju je implementirana opcija individualnog sastavljanja programa kao i u Life Balance 1 uz pomoć softvera koji sadrži preko 5000 programa sa mogućnosti njihovih kombinacija. Zajedno sa kombinacijama izlazi negde oko 36.000 programa. Life Balance 2 uređaj je mnogo praktičniji za upravljanje pomoću mobilne aplikacije Web Wellness na telefonu. A da ne kažem na pametnom telefonu. Možda mnogi ljudi nemaju taj pametni telefon, ali Life Balance 1 je bez aplikacije na telefonu, pa je i samostalan, što isto tako može i tekako da pomogne. Znači imamo za svakoga od 5 do 95 godina. I postoje tu još aparata. To je sljedeća generacija prenosnih zdravstvenih uređaja. Po meni oni su još uvek u istraživanju, ali već se pojavljuju na tržištu u pojedinim centrima. Mi ih još nemamo. Imaju jednostavan dizajn, najmanja veličina i najširem funkcioništan za ove uređaje. Šta u stvari ovi uređaji rade? Kontrola brzine pulsa, kontrola umora, opterećenja tela, nivo kiseonika u krvi, emocionalna kontrola, to je stresa, kontrola kvaliteta sna, kontrola sagorevanja kalorija, brojenje koraka, kontrola otkucaja srca i životna energija. To su vrlo važne stvari za ljude koji su u biznisu, za ljude koji su aktivni, koji nemaju vremena za sebe. Onda je ovo jedno odlično pomagalo da ih malo uspori, kao što na tabli kad vozimo auto postoji ona tabla gde postoji km/h, pa onda kad vidimo da smo prekoračili brzinu, ne treba nam policajac da nam kaže stani, nego
mi smanjimo sami brzinu. Upravo ovaj sat nam daje te mogućnosti da sami, ako nismo u stanju, ako mislimo da imamo više snage nego što imamo, često ljudi misleći da imaju više snage nego što imaju, odu u infarkt ili ne daj Bože bude i smrtonosno. Znači, dolazi do oštećenja čitavog organizma. Zato ovaj sat bude jako dobar da nam pokaže dokle možemo, gde nam je, što kaže, limit, ne prelazi granicu, što je jako važno. Mnogi ljudi imaju životinje u kući i to je opravdano iz mnogo razloga, sve ima svoj razlog, i zbog empatije, i zbog mnogo čega, i zbog razvoja odgovornosti kod ljudi i tako dalje i tako dalje. To su kućni ljubimci, ali i ti kućni ljubimci trebaju da se održavaju isto kao i mi, i tu postoji jedan uređaj Life Animal koji se stavlja životinji oko vrata. On je, vidite, sam prošiven kožom, nema skalu s polja, sve što je, to je unutra u uređaju, i to je wellness aparat za kućne ljubimce i za domaće životinje. Namenjen je za normalizaciju prirodnih biosistema. Transmituje elektromagnetne talase, čija frekvencija je rezonantna u frekvenciji sa frekvencijom različitih patogenih mikroorganizama, tako da ih efikasno uništava. Najvažnije od svega, ovi elektromagnetni talasi su potpuno bezopasni i bezbedni za životinje i nemaju nikakve sporedne efekte, što je jako važno. Sad ćemo preći na iskustva korisnika. Jel vam se ovo sviđa? Da vas čujem. Da. Sviđaju nam se slike, ali nam se sviđaju iskustva. Iskustva su posebna. Malo pre smo pričali o herpes virusu. Pre 2,5 godine kad smo mi krenuli ovaj program, krenuli smo kao, da ne kažem, prvi mačići koje se u uvodu bacaju. Nekoliko prijatelja i ja sa njima, i imali smo jedan seminar gde su dolazile 2 doktorke iz Rusije da nam održe taj seminar. Kao i svi kad počinju, ja sam na osnovu mojih aparata koje sam imala ranije puno toga znala, ali nisam imala neka iskustva na ovim aparatima i to mi je jako bio problem jer sam morala da ih istražim i da ih povežem, da vidim da li oni ispravno rade, jer bili su bezobrazno jeftini u odnosu na moje aparate koje sam ja tad imala i plašila sam se da li oni uopšte rade, šta je ovo izbačeno. I onda smo zamolili 2 doktorke iz Rusije da dođu da nam urade seminar. I došli smo na taj seminar, međutim jedna naša prijateljica je dolazeći na seminar zabolela je glava i ovde, tad smo i to islikali, na ovoj prvoj slici pojavili su se mehurići. Ja sam, pošto sam ranije imala herpes zoster i znam koliko je opasan, ja sam se odjednom trgla i rekla sam, Žana, ovo je herpes zoster. I tu je bilo još kolega lekara, napravili smo programe i ovo je bilo, već uveče je bilo bolje stanje, a ovo je već posle 7 dana. To je toliko efikasno. Za mene je ovo bilo, ja znam da sam imala skoro 6 meseci problem sa rukom kad sam imala herpes zoster, za mene je to bilo otkrovljenje i ja sam onda rekla, ljudi, vau, ovo radi. I od tada do današnjeg dana rezultati se ređaju. Ja ću vam neke rezultate pročitati koji su već bili u prethodnim, da ne bi ljude maltretirala da moraju da pričaju. Ovo je iskustvo jedne naše saradnice koja dugo godina prati prvo moj rad, a kasnije je prihvatila i ove aparate. Njeni roditelji su se razboleli od korone, tata je bio prilično loše sa upalom pluća i saturacijom 85.
a najniža normalna vrednost su do 92. On ima 67 godina i pripada rizičnoj grupi. Nije imao gušenje, ali imao bi da je zaspao to veče sa takvom niskim kiseonikom. Hitno je prebačen u COVID bolnicu sopstvenim autom jer bilo je kolapsa, jer hitna ne izlazi na teren. Dali su mu infuziju i tako u bolnici, pošto u bolnici nije imalo mjesta, on je vraćen kući. Ja sam preporučila neke stvari koje je trebalo uraditi, pošto je ona imala svu aparaturu, to je ono zašto treba imati kliniku na mreži. Prvo smo radili strukturisanje vode, ali je aparat bio stavljen na njega. Jednostavno nismo stavljali na bokal sa vodom, nego jednostavno smo uključili, jer mi smo 75% voda, pa ajde probamo. Zatim bronhospazam 5 puta zaredom, zatim antiseptik, detoks limfe i geopatogeno zračenje. I to on je već počeo bolje da se osjeća, međutim Jelena je posle toga skinula još neke programe kao što je COVID i mnogo toga, jer u našim programima ima sve i svašta od toga, frekvence postoje i posle 24 sata, ali ovo je jako interesantno, posle 24 sata je čovjek prodisao, kiseonik se popeo na 90, a potom na 97. Ovo zapamtite, to je jako interesantno. I doktorka koja je vodila gospodina je rekla da je to nemoguće. U njegovim godinama tako brzo da se kiseonik vrati sa upalom pluća i da su mislili da će ga staviti na respirator. I ona je stvarno zahvalna devojka i presrećna što je mogla da pomogne svojim roditeljima. I to je nešto što je jako važno, znači kad čovjek u situaciji reaguje, onda je lako lekaru da pomogne. A ako nema s čim da reaguje, šta nam redi zanat ako nemamo alat. Upravo ovi aparati su pokazali sad da stvarno čovjek u određenim situacijama može itekako napraviti samo pomoć, a onda tražiti neku stručnu dodatnu pomoć ako je već u teškoj situaciji. Imali smo također ženu koju ja pratim već, ja mislim, nekih 15 godina, koja 30 godina boluje od multiple skleroze. Jedan je period čak bila i nepokretna. Poslednjih 15 godina funkcioniše zahvaljujući kvantnoj medicini i prirodnim proizvodima. I ona već 2 godine koristi aparat Life Balance kao i biorezonantne terapije. I ona se osjeća vrlo dobro, što je jako bitno. Ona već je žena u godinama. Ona živi sama se kreće, sama funkcioniše, sama vodi račun o sebi i nije na teratu svojoj porodici, što je najvažnije, ima divnu decu, ali je ona na nogama, uravnoteženo hoda i ona je između ostalog pored toga rešila i dugogodišnji problem sa Escherichiom coli. Znači te bakterije kad se nađe na nekom drugom mjestu mogu čak i da izazovu 100 drugih dodatnih problema. Žena ima 67 godina, a zamislite šta znači pre 30 godina. Znači, izračunajte sami, znači za 37 godina je otkrivena multiplex skleroza, zatim je jedno vrijeme bila nepokretna, zatim se pokrenula i evo godinama vodi račun o sebi uz učešće svog znanja, uz učešće znanja dece i svi zajedno funkcioniše i rade. I to je ono što smo malo pre rekli, vodimo račun o sebi za sreću svoje porodice. Zatim, posle višemesečnih muka sa iznenadnom pojavom osipa na koži i nesnosnog svraba, žena je pokušala da rešava problem kremama i našla je spas u biorezonantnim terapijama gdje su svi moji problemi nestali posle samo 3 tretmana. Ovo je neverovatno što se desilo. I posle 4 meseca svrab se nije pojavio, više se nije pojavio već odavno, tako da je to.
Također žena priča o svojoj ćerci koja je od rođenja imala problem sa alergijama i bronhitiskom. Posebno taj se problem pogoršao kad je pošla u vrtić, sve češće se prehlađivala. Zatim prošla kroz mnoge traume i porodica i ona. I mi smo radili sa mojim instrukcijama. 3 mjeseca je rađena terapija i od tada su prošle već 2 godine. Njeni su bronhitični napadi su se prvo proredili, a onda sasvim nestali. Apetit se poboljšao, alergije su nestale i sad se povremeno radi kod deteta program, dodaju se vitamini i dete rastu jedno zdravo i kvalitetno dete. I ovdje smo imali, to ste svi koji ste ranije bili na pregledima, kod nas na webinarima čuli za devojku koja je u januaru 2018. godine, sad ima 33 godine, imala je tešku saobraćajnu nesreću, posle koje je bila 3 mjeseca u dubokoj komi. Nakon buđenja imala je teške posljedice, bila je potpuno nepokretna sa totalnom gubitkom pamćenja. U oktobru, znači posle nekih 8 mjeseci 2018. počela je da koristi aparat Life Balance i biorezonantne terapije. Ja u ovoj priči imam svoju verziju. Moja prijateljica me je pitala da li sme da joj postavi aparat. Ja sam je samo pitala jer tad je bila i nepokretna, bila je u stanju amnezije, nije imala menstruacije, mnoge stvari su tu bile problematične i ja sam je samo pitala, Boga ti Ivana, šta ta devojka ima da izgubi? I šta može frekvenca loše da joj uradi? Pa kaže kako? Pa lepo stavite joj pod jastuk. I hvala Bogu, ona me poslušala, postavili smo programe. Samo posle jedne biorezonantne terapije vratio je se menstrualni ciklus koji je bio prekinut od dana nesreće. Posle samo 2 mjeseca vraćaju se neke od vitalnih funkcija, gotovo u potpunosti. Počinje da sedi samostalno, vraćaju se pamćenje. Ne zaboravimo da je to žena koja je imala dete i koja nije imala pojma da ima dete. I zamislite koje sreće kad je žena došla sebi i počela da razmišlja da ima dete. Lekari su bili toliko iznenađeni da su zanemili. Nakon 6 mjeseci korišćenja aparata iz fizikalnu terapiju ona počinje da hoda uz minimalnu pomoć. Prvo sa šetalicom, a onda kasnije sa štapom. Pamćenje se vratilo skoro potpuno. Regulisala je metabolizam, skinula 5-6 kilograma, u stvari viška, nije to bio višak, to je bila ta voda, limfa koja je popunila međuprostor. I kad se to očistilo, organizam se je odahnuo. Danas ima svoj Life Expert i svoj Life Balance koji redovno uči i učitava komplekse redovno. Njen oporavak je i za lekare i za porodicu pravo čudo. Ovo su rezultati Ivane Stojanović. Ona je radila više sa tom devojkom, a ja iz konsultacija znam puno o tome. Jedna naša prijateljica je svom kučetu sa Life Balanceom 2 regulisala prolive, a onda je krenula sad i sa Life Animalom i može nam podeliti kasnije iskustva. Ovo su iskustva naših korisnika. Mi sad već dvocifreno možemo da pišemo, ovo su neke od naših beba, gde su bile kasnije trudnoće, gde je bilo i veštačkih oplodnji, pa nisu uspele i onda su žene krenule u čišćenje i regeneraciju i podmlađivanje svog organizma i hvala Bogu ostale normalno u drugom stanju i rodile zdravu i pravu decu. To su naše bebe. Ovo su iskustva korisnika. Pogledajte,
Ovo je neki ekcem koji je trajao gotovo 35 godina, koji je lečen kortikosteroidima i na kraju je došlo do potpunog oštećenja kože. Ovo je oktobar 2019. Testirali smo, krenuli smo u rad, a ovo su ruke u aprilu 2020. To je jedna naša saradnica koja i dan danas vodi račun o sebi, rezultati su joj sve bolji i bolji, u stvari njen život i život njene porodice se potpuno promenio. Za 35 godina je probala sve živo. Znači od kortikosteroida pa do svih mogućih drugih lekova, krema, biododataka, ajurvedskih, svih mogućih koje je mogla da nađe na tržištu. Inače, gospođa živi u Abu Dhabiju, znači imala je dovoljno sunca, imala je svega, međutim, rezultata nije bilo. I verujem da je ovo novo stanje za nju novi život. Ja ću još nekoliko stvari reći o vodi, a vi se pripremite da pričate o vašim rezultatima. Kako pravilno uneti vodu i šta je u stvari voda za nas? To je najdragocenije bogatstvo koje čovjek ima. Samo ne ume da ga ceni zato što ga ima. Verujte mi, to je nešto najdragocenije i najvažnije, mnogo važnije nego hrana. Vazduh je najvažniji, zatim voda pa hrana na trećem mjestu. Ljudi, zašto vam to kažem? Zato što naš organizam kad se rodimo ima 90% vode, kad umiremo ima 50%. Ako želimo da što pre ostarimo, da što pre umremo, nemojmo piti vodu. Smanjimo na najmanju meru i uradit ćemo odlično samoubistvo i niko neće biti kriv. Zato vodite računa. Znači, pijte kvalitetnu, strukturisanu vodu, koliko treba da popijemo vode dnevno. Pa 3% od težine, ljudi. Šta to znači? Neko ne zna procente, nije ni bitno, ne mora ni da zna. Na 100 kg težine je 3 litra vode. Ako je manja težina, smanjite vodu. Dali smo neki prosek. Šta treba uraditi? Popiti 2 čaše tople, zagrejane vode nakon buđenja. Aktivira rad svih naših organa, unutrašnjih organa. 1 čaša vode 30 minuta pre jela, aktivira se bolje varenje, organizam počne da funkcioniše. 1 čaša vode pre kupanja pomaže na sniženje arterijskog pritiska. Obavezno oni koji imaju visok pritisak, to treba prvo da im bude na pameti. 1 čaša vode pred spavanje smanjuje mogućnost šloka i srčanog napada. Vodite ljudi računa, to su jako važne stvari, to su važnije stvari od mnogih drugih, a mi na njih, zato što ih imamo, mi jednostavno ne obratimo pažnju. Ja moram sad ovdje da vam pokažem jednu fenomenalnu stvar. Meni je ovo fascinantno i koliko god puta gledam ovu sliku, ta slika mi je neverovatna. Zašto? Kako se strukturiše voda? Naši aparati, balans 1 i balans 2, mogu da strukturišu vodu. Imaju svoje frekvence, uključimo ih na strukturisanje vode. Mogu da strukturišu 1 bokal vode, mogu da strukturišu 1 galon vode, mogu da strukturišu 10 flaša vode u paketu, mogu da strukturišu i, verujte mi, nisam verovala da mogu da strukturišu čitav bazen od 10 vagona, od 100.000 litara vode. I jedan naš prijatelj i saradnik voli da eksperimentiše i svi smo mi ljudi koji volimo da eksperimentišemo. On je eksperimentisao, postavljao je balans pored bazena i uključivao ga na strukturisanje vode. I jednog dana me zvao i kaže, ljudi, nešto se čudno dešava. I ja ne znam šta je, Dragane, šta se čudno dešava. Pa kaže, dešava se da je voda koja je u mom bazenu drugačija
od vode koja je u komšijskom bazenu. Znači bazeni su isti, voda je stavljena u isto vrijeme. Kod njega je bila voda koja je stavljena u junu, kod njega je bila početkom septembra. Ja mislim da sam otišla da vidim tu vodu jer je to u okolini Banja Luke, jer nisam mogla verovati da je tako bistra. Voda je toliko bistra i imala je drugačiju strukturu, drugačiju gustinu. To je neverovatno. Nešto što je za mene toliko fascinantno, on je to slikao, a ja sam postavila i rekla sam, Dragane, ovo ako radi samo ovo, sasvim je dovoljno da ne radi ništa drugo za ove novce koje mi plaćamo, ovi aparati vrede. I pokazalo se također na strukturisanje na telu, isto tako jako dobro deluje. I to je ono što je jako važno. Ja bih voljela sad da se vi javite koji imate rezultate, bilo kakve. Svako od vas ima neke fascinantne rezultate za sebe, koje je malo istraživao, šta je video, pa bih voljela da čujem i vaše mišljenje. Izvolite, ja sam za večeras završila, a vi nastavljate. Izvolite. Čujemo li se? Imamo li priču? Dobro večer. Dobro večer, Dragane. Mi o vuku, a vuk na vrata. Izvoli. Upravo ste pričali, spominjali vodu i ove moje fotografije. Da. Da vam prokomentarišem malo. Izvoli. Dakle, nevjerovatno je bilo to što je aparat uspio da strukturiše 100.000 litara, velika je to količina vode. Znači, već smo počeli na nekoliko mjesta sa saradnicima da radimo takozvani protokol 21 dan i nakon toga detoksikaciju jutarnju večernju, duboki detoks, harmonizaciju i imamo dosta dobrih rezultata gdje je bilo problema gdje jednostavno ljudi nisu imali rješenja vezanih za krvni pritisak, za dijabetes, za otoke na nogama i raznorazne zdravstvene probleme, gdje su naši aparati dali veoma dobre rezultate. A toliko za večeras, znači neki kratak presjek onog što smo radili, pa ćemo dalje da bilježimo sljedeća iskustva pa da objavimo. Hvala, Dragane, hvala vam svima, hvala Banja Luci, hvala vam što ste s nama, pozdravite Banja Luku i Čelinac. Hvala vam. Ima li još neko da hoće nešto da kaže? Čujemo li se? Malo smo odužili. Ja se slažem, ali ajde ako ima neko nešto od novih rezultata, imali smo puno toga. Ima li neko, mi ćemo se polako, ali sigurno vraćati ishonu i dovoljne će biti misli, pa ćemo se bolje razumeti. Kad smo mi počinjali da radimo s ovim aparatima, i kad smo otišli na prvi seminar u Tursku, jezik je bio ruski na kom se razgovaralo, nas je 6 bilo, 4 nas je znalo ruski jezik, a 2 uopšte nije znalo. Znate šta se desilo posle seminara? Najbolja objašnjenja su nam dali ljudi koji nisu znali jezik. Ja sam bila fascinirana. Kako ne znam? Ali oni nisu slušali šta pričaju, nego su pustili sebi na volju emocijama. I jednostavno su sve shvatili kako funkcioniše, kako radi, tako da ćemo i mi te barijere i tekako
prevazići. Možda sam ja malo brže pričala, jer puno toga sam želela da vam kažem, pa eto, to je malo, ali eto, ako ste shvatili, ja sam srećna i zadovoljna, nadam se da ćete biti i vi. I ako nemamo više ljudi koji bi se javili, ja bi ovo završila i željela bi da vam se svima zahvalim zato što ste odvojili vreme večeras da budete sa nama, zato što ste imali vremena da me saslušate i ako ste nešto iz ovog naučili i ako ste odlučili da budete novi korisnici ovih aparata, ja ću biti srećna i zadovoljna. I evo, ovdje imamo još iskustava koje su ljudi već poslali. Imamo iskustva jednog saradnika koji je napisao ovako: ja sam prije 30 dana potpuno promijenila prehranu, izbacila sam sve moguće alergene, brašno, mlijeko, masnoće, počela piti 4 litra strukturisane vode dnevno, nisam stavljala niti jedan kompleks. Malo je reći da su mi rezultati fantastično samo promjenom prehrane i da se izvrsno osjećam, a sad me baš zanima šta će promijeniti protokol 21 dan. Znači, šta će se promijeniti nakon protokola 21 dan. Nadam se da će biti zadovoljna i posle toga, jer mi nismo ni svesni koje su naše mogućnosti. Ja vam još nisam pričala, pošto je ovo su čudima kraja nema. Strukturisanom vodom smo zalivali biljke, jedni naši saradnici, zalivali su biljke koje su malo promrzle, one su se sve povratile, vidite kako fantastično izgledaju. I evo, dok drugi pronalaze izgovore, zašto ne može, uspješni pronalaze način kako može. Hvala vam na pažnji i neka vam srce peva. Radujte se svakom minutu sopstvenog života, jer vreme je dragoceno. Hvala vam.